Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Kinong Kershan bagi kinong buat nagi senang berper jong kejuai constituency kibara bagi lama lembak kenhoi kirisa hak jingsenran yang kurtong ke NPP uba wailat miki shela hak sengi tap kerteng jong banyak kun ya ke election cakai yang dorba tawan ke jela na juai constituency kila pinchlei ya ke pelau jong ke office deputy commissioner ke West Jaintia Hills district so wei pat kurtong udah uba current test rabon ulah tap kerteng banyak kun na ketiket jong ke BJP banyak kun na mukayau constituency kadba ha amlerem constituency ukurtong ubala tap kerteng udah uba firstborn manar nakaseng BJP Kong itu kejeng maya, tiba, akan dikesan senyum. Oh ngambilnya dari kejeng siapa surong orang ada ye oleh bon kita. Henry ada percang orang jan, te deman orang tu family, uya jan lagi baik uwa siapa tu ye ku baik Itu tu kejeng percang ngajan kamar yo pini kamar orang pintu. Tadi te dah baik kejeng cenia kejeng maya, bat yogi ya kejeng krek stom kejeng percang yang hari ini kesan senyum adalah. Habis san senyum mah oh ni ba kamu dari kemuhi ngau arcar katra ngau ngagalat ngau percang boleh pa ye kita lagi berip bat kamtam percang yo tu gilat ti henry yang jing cem yang adang bon di project yo nak sate ta kamu de UIP ye will get jet ta kata hagiter semua dang lawan ni ba ke de kamu de TVP senong mo kejuai konferensi bon ba project yo sate kamu de TVP ke mongot water spice ki balat ar house ne ba tadap senyau komen no mo ingo yo blind ni ke sengi ye nya ni de yo pendek ye ni ka project padai jo ipor le ya ka yaum siang shopping complex ke wina ka wa warok ke untuk dukat ke cunong juai yang rega lidom jain dia buat amnot ki dem tengah haga bor yo ngakau MLA de percang kat be ye wala padai jo ipor nya komen hai jing erap yang besarkar le dia sedang support tang nei dau yo kwa kontraktor ukre continue ye ga kre tesenge no mana senge ut recall tender ya te ngani kesni ngakau MLA ngasnya utamram go ngatok uwan rak poisa nang ustang kre te kam lada yo biye jing sket kam man kan ni poisa de em tangwa kontraktor mem kwa ukre cancel yo de telau de kis te kam man kan ni ke isu dang man ko kis dang man so kis cuma ada sedang arja terang ada bukti ada lain bukti kan tadi macam juga education department nak pors teman ada itu tadi ni no order change no guideline ng central government Watak women gede ke stand alone biat college. Hab no gi ada no kat ni dengan BABN. Tenai dau idang perdi wadang shift nang borok nang prepare ya ketika mo ya kyang nang bak government college yang ikam de TV. Jadi menite kamu man kat ni kadang man go under process. Tenai bah nei dau yang ke pandemic arsnem. Nei tu dau rap delay no. Tangwa ikat te mut confident ni wa marim to poi election ini por. Yuluti gini gi benai ku wan to da yo yang biat college. Jing sikit wa jing keli bi tam jing to mai jep tanga ku abu jing keli wa ikrum di ar pa prasnem kini ku dedap mo ngawong ai di paj ba mo siapa man ku ya cha ngaw than tangan ni sat snem lai luti yo tengah sniao mari to pathan mom to wa em ku pandemic ar snem nai pi banyak ni boda ye ka woson tengah om ngabu se jing keli gini gi lok ku chedin ila yang pe do ar pa prasnem nganai mo ngai pi mo ngar pa pras ni ngai kalat tang di san senem ko dawan nga confident ong pi nga yega usol ya kini issue ne ba municipal yo bi kamu man gini ski de em go po kuma gini ginong ikmat ko din yang itip bagi em go po kuma tang em mo percang ya ka open im memang percang ka open im tibi ki daw gini ko problem daw fred ko daw yap ko ci sin gisni tang memang percang tam pe do wai
manga ada percaya kamu di Yogi sini kamu mandado negasi municipal ada dapat in term of infrastructure, in term of machine, in term of salary, in term orang dapat ni maka yang siang ketika municipal kamu mangkatnya nga ong ipi ela nga sa chisin nga confident na panay pi ka diga tempo wan nga solve ko yung issue yung ka landfill ay ka tema nga juba ba ipi pat suti salaj do yo ipi pat ba nga ong ipi ka juba da em lo pa hanray nga snya ho han kap tela nga api le ki pat ba wei lada kan mo pi woro hini ka juai constituency to ko start ba thabu lada phai pi history chadin kecuali konstituensi menjuk pencap pada cisen yo mat kisnya thu bi botok du kesin du cisen nyi pendep ye boni bonika ban hejo ipor le lada phai pi chorim kecuali konstituensi ka always habot ko yo em ha sarkar lada niki tu gis nem gudalai warok kinom bi kmat em to em churu ko sarkar kam man kate ti pi NPP go wan ha sarkar nga confident no wa konstituensi hi pai yo ngchon wai e gi jing Why not take over MCS? Every tomorrow, why nam het someone come yang kalau kan ni. Oh, kata di bawah ini udah ngal dia kelam seni bah jadi kau ni kam tang nga kau nom ikmat ngayu hepor yung ma deu burom yung ma Profesor Arsilen. Hai ti por le nado utus nem arjar kan yang teman dedep ya ka building. Te yo mem wai jika. Dengan ni ti daw nga ni kenti le mem kwa auto ngau chongo deu yo ketiga hospital usakut lah. Ni ti daw nga force government wa umi teman functional ga. Tahu ti por kat auto wa tibian ni por tadi bai pi hadin ni tu dek khut year recruitment yang doctors. Ta kamu man ti por dek pi recruitment yang doctors, kamu man kat ni hagi ni giski wan man ga fully functional. Kamu man kat ti la partially man ga functional. Tangwa yuluti ni ba nga kau nong nikmat kwa auto la delay. Daw do jing toy ikon yang ga konstituensi gi nga nei te daw nga full government go penman ga nei ba sa tu pi le daw ong pi penman functional mentu ji te kat ya nei te daw nga penman functional ga we confident ho gi gi chipna ar na man go fully functional kam gani satu kam siang kam dua lahap parnya kecil kira lang lepas ba hantam ga hanya sumu beliau konstitusi ngada dap san house nam ke state dap san house nam dah hai kecil kelang kecil dan bangsi ngada joy kau member yang parti BJP tak boleh cisna itu parti dua ini ulah ini kam pergoi hantam ke kam chongsuk chongsai aduh tahu tempat harga konstituensi state Euro kerana ni wa arjara boleh hikmat baik saja BJP hantam ke semua yang bat hantam le tanya ilka saja mentang wadang sadin donga kau semen pandipit negara Australia bat warok higa semua yang konstitusi man le ijo ni ijo ketika jing ijo ketika jing sadin ijo ketika jing jenjar harus masuk selesai hantam kain lakon laktu bat hantam hagi cenong di taula mi kita kendrom di kerja bat kam juga hagi ilka mi kita jingnya cerut, upoi kita selesai. Dan engkau ni tak upoi kita selesai, tuan lah, teroi pak. Jemut yang awal ini wajinya nak kena parti tak wah. Em kata ke satu menda em lang awal kena parti. Ke skop ko yiu kerajaan ni hak kena konstitusi ni hak apa. Wah
emi hakabon ko central ko ni te daw yulti kat ko tmu ko perkat ko yimpo kate yego madok sana kita tak madau ko ila wa yin nak ni parti bai ba sekio bot ke wo klam ma to ba kidau ko ila wa yin nak ni konstitusi te yoki kini ke konstitusi yang ni man ga urban pa cimanta man ke urban area ko urban man ke rural area te ha urban area de china bi hagini sansnem bon ha kita cintuna urban area yang konstitusi ko dai kejat ko untuk naik mangkasnya china ba kendram yang siang MK waste disposal management apa konstitusi kantam urban area yang maka very good performance waste disposal system yang kan cucu baik communication ini dah nanggon wa kajing depan ni bawa MK ke renovation ni kedua disudok yang cucu dah ya binigi water supply system yang di China di terai berak begiga ke Chinong Juai ke baik dan bawa gidrin ya pi betul MK redesign kan ke water distribution system ni man need ka at one point water pressure yang kana man uniform distribution ke water pressure yang ka hawara ka ni ka urban area cucu kini educational institutions yang apa kejuan mendapat fikan yang nampak gibi buat di private institutions yang pun ada cintuna naduk ki ketiga ke tools ki waktu MKM ki wo instruct wo ketiga ke delivery ya ketiga education segi kena cina pun ada di MKM kantam yang nampak kita science block MKM cina cina di facilities ke itu jadi itu unity di bahag urban area or unity dembak ki assessment ki the job the dembak ki assessment ki evaluation ki pai sa sarkar bai sai pai unity am chukol ke ni jing dawa yang na the man kau nong mat nakani unity untuk ngau blue yang parti wewo ni jingkan hai ni udau punyo bagi visual evidence punyo man kani konstitusi kami undang kita kabe hai tai up ka wa od khon na napa jawai konstitusi ya ka rural area to baik cuai ya ka economy kauman agricultural specific ke economy yang ya betul apa study hakawan kedur ko wan rai ya ke productivity ha rural area yang wow income yang kita betul bon wa apa ki chnong pendok ya betul ke basic infrastructure kam ki surap kam kita ki tools and implements ki kam ki fertilizers ki bonjai ki we decide ki wa bonjai ki wa kam ki wa penbiang yang kata konkret yang kita buat apa nodok ki irrigation ter kita ki bon ki jing dua apa ki nong kedong ka medical facility na mendapat fee ketiga apa penelir ketiga hospital yang kita pun
ke proposal yang ini nampak ke BJP parti tu kini ke penendian penwandu di kau baik ke yaki nong kejut nampak jebai kata ke yang nong baik ke nong kejut nampak ke distrik ini ke east ke west district ke distrik itu we give equipments kat ni guru lada MKM di actually MKM di budget kita supply sini di hospital iyon pi yang kita bagi guru kejut ki waduk menghaplu usaha sebab pernah bapak betul kau tiap kau dem yang ki kejut pi biang kita facilities ki wo penyak kita cek kia tools ki MKM ki doctors ki wo ye ki wanra kita cek kia ye itu ki semua ki kejut pak itu hospital sarkar ni kanjok la yegini ki private hospitals ki WM nei pha utuna ki hospitals ini apa juwai apa Kejenti Hills duna ki hospital ni panyu hap dai cecina boy now ham dusi jika komplek kami yang kira izin yang kini nak apa ni government hospital so handle ya warak ga volume ma menda biang treatment jo bon ga rush gitu ma support dalam ni handle itu boy have involved ki gini ada institutions ki wa medical professions ki ya untuk lang itu jo ya ga jing semua lagi untuk itu ya constituency ni ya warak ko ke district ke east ke west Kejenti Hills district jo ya ga jing semua ko biang ko ki waduk menghap lai jadi menghap perusahaan kata pentip ke IP wah kata ke jing job dan ke jing rem uji ya ga kata ya kata nga kau kandidat nga menurut kulariti wo job rem wo kaman handai nga uka macam kaman ya ke jing job ni pha ita nga kerpat yaki electors apa kini constituency yang senyaba keringat yang bro vote yang ni ka parti BJP ko sencar apa center itai ke sarkar bayong jo senyawar age jo senyaw ge te jingduna kejut jam yang jo yo go ya kata jingnya rap ko pura kita gigi jingduna yang ya kata nga yulti la da Punjab ki BJP candidate ni ya kata mapai pi hagibi constituencies wa BJP party kaman mandi itu chuna bi wa MH kata ka special preference ki yogi khan yang ki mani ka khan rei ki wa ma nongkong hi yogi khan yang ki penbiang gi dap ni te iwataman klik chuja chwa khat ki khan yang ki dam te iwatam ko bi kata ka nong rem ngayulutia la de job ka BJP party hai ni yo i jing toy cerkai ba nolorita nga to bulu wa wan ka technical background nga sang tho ha yiki kan ram ko yang khmat ko konkret kam ko wan ko do konkret kam yo i kitagi yiki jing do wa jing am kam yang kali ka constituency yang i nga tip ba ko duti ne pha ke BJP party ta ka party ko man scientific konkret kam ta la kwa ibul man scientific ju ye you implement ye ka delivery mechanism ko MKM pi deki jingkhen untuk dikitian ni ko MKM pi penyo ki jingkhen cerita ki DPR yang PUA ki detail project report yang PUA kan ni to ki jing MKM penyo ki estimate yang wa haiwan ni nong ilek pan kata ilek pan stukai ilek pan sepak tukar mendebiang de jingkhen MOU punduk kita ikutin tepat keperbak yang ke juai konstituensi senyapha vote yang Punjab yang Jawan Rai jemput